Ngale ko ni ko por di wa burom ay kulay gerpang ya pigi perlok ke tim di por koridor yang pi ya cim betai ke ting ya to ko ni ko wi ni isu ke wadang depjia ninne kamang gitu ke ten parang recently di yo nga katkam ke jing yo nga to kamu bru wada rap tim bilang hi ke perthai apa ni sten migalia kam tam apa ke berinya trap wa nga da mano wi ni veteran FDC apa janji il autonomous sisi council wa da dep safety katu de jing job la de ya hado so tli kita tengah yo em ke option ku warap thut hagani issue ku dang mi lengba ka jing announce da chief minister wan buram yang ka migalia yang i haga jing to wagini gi autonomous city council ko em lately apa gani ka state migalia yang i kam dia tip langi khasi hil autonomous city council janji hil autonomous city council kam jola karu hil autonomous district council the karu kap tenga yo ka first option adalah i diguangi straightforward yoi rapiang ke tuta ke prosedur koman ke shortcut mencuba lai daga proses koman yeno wang koman lengli dah gani ke sen katkam ke jingkubur yang chief minister wang buram yang mikalia yang i senyaman dalai ke shortcut daman ke winek system ko penrap sok ya ka kurkom krekam yang di lately gini ki autonomous city council apa ke jela mikalia yang i kesekian option nga yo man ga win man ga very critical nga de komo I remember the last 3 to 4 generation or the last the last 3-4 decade kemudian lepau ada sopaf na mechwa ya ki primary education da kso da perlai da administration yang ke council hawara lately gini autonomous city council dan do gitu gipor hadone de palat ya ke lepau nam tam da take over ke state government the tip lot ke perthai yagi primary school lane primary education haga primary level da baik ki yagi jinga to lengba daga knowledge yang ga state government yang ni state mikali ya ga tengah yo itu man ga very critical boy ni let's say yo jia kam tu you chim by take over yang power yang ke district council hawara lately you man nga return yang ke state government ni baile wang hadon ne i yo ye ke direct funding ko wa ongina ka 15 finance commission lane ne ko finance commission yang ke india yang i emi ki kinja development talwa ki scheme ki wa bonti ki criteria yo ini ke central government telada chimgi begitu lah mot ke bor upelai puan wara itu katkam gani ko ang manjo thoda dauman very critical ko kamuman agitai ki por ko manchwa ya ke primary school da pelai de district council tela le hausan so hausnam da take over ke state government ye gani la boy ke jo he thauman ko wi ni institution ko wa precept ya ka identity yang dijak community jantia hills kasih hill karo hill ketika community betul ada doi tumut ke identity yang ngejak baru yang i ladalai kadur gitu ki primary school dan primary education mut mem jimut deh more or less tak man baca municipal return lane ke municipal power
warau man go municipality under the purview of the state government. Nga tenye gani. Yekututuan ki isu ko yon ne gasni ko wada penbena do chief executive member wa buram yuma thambar chiban. O baji gur kom klamo yu watipu pli kadi bar watipu. Niba au yeg bisa kabha ke share yung iko collect the state government. Tau yo ika hubna no bombar clear na igini ke pending salary ko dasa kama sonrun nya benai. Klaim su yung tulok yung ginongkre lan igi council employee yung ke council ke yung i. Handrai kaman udam giu ai neba wa ke jingmut jing temu hi menchwa warok ke collection yang ke council wanga kamu bru wada rim wada man veteran wada man raman sufficient knowledge ke jingnya ta waga janji latan mas council lani haga sikchidil te chama bayaman biang kam hekipar gi wo menchwa yigi wet breaks la kolaki da ka council tahan rai da take over the state government yigi tu la stop da do tado ne la ngayo bon na pada nyong inga aya kam ga jing bukersu ya keni aya yagi bai ba dam jam senang yong ni ke brin yang trap yong i kam tam lane kam tam jojo yagi nong jam senang yong ga janji hill district kaman privatize ki yaga bid office kaman privatize ki yagi checkpoint kuwa na ga taxation department ki checkpoint ki bid office na pa ga forest department yong ga council waro chikat tu the boy di official yang itu department wo pat wo yo u collect i revenue ko mi nampak kani ka district yang i kata na to mineral resources kam jo lag forest produce tekan kam te hagan di por ka tu ngayo kamala ye wang la ka tu kanisnan nyamem de umano di situ por de mano cha rem the privatize ini ki check point ye ka bid office na ka council cha kiri cimen tengah yo man khajak yo man dangerous ini yaman ko kam getu gunuksa u privatize ulek kat wang ayomon ke power the take under the purview of the state government tegamut ke council iki member itu MI29 elected from territorial constituency and one nominated Lada state government pelai wawan waro itu iman ga kewi negeri tren atau di constitution kawa IDM kerpang hak original constitution yang geri India komaya biongi kini ke kam nga jingyo yang nga kulek hado Newport lada man ga kam wajia yagini ki arlis nam hagitu tu wa kedawa artli napak forest department kam jo napak taxation nga yotenya wa kiye ko mut ko mangi ya palat ke ban ye ketu ko angi ke para 12A the ban ga ye direct funding nagas central government direct cheki autonomous district council have channelized by na ke state government yang ga jala mikal ya ngi tegeni le boy wan biang hajo kamong ko ang menda ai ladi khajak di gum siam thoi tau tibika upa kiye ka keteka kiye ko daw jian beta future teladampai kiye ko daw jian na beta future kam yo pikini ki chipa pasan snem ko dalai ki katu kaningut ki chief executive member wan buram yang ke council yang i Human kita ke honorable chief executive member yang ke janji latan Moses council hagi par ko menchwa ki no objection certificate jagi non tribal uron ya ki cement plan hapo is janji hel the without condition no condition one time agreement ini tak man ke ya the dangerous for the future course of the nation. The future course of a young generation.
Tegeni le yo se man ka kanto. Ngan ngeliang yang ngang kawa pensnyau hiki pai ba ngam ujo kiti yang di mono le kai gini kikam dagwa kibru tatkam ke taxation department wa ke forest department ta ka an goda empower ya ide ke parliament lani de original constitution yang gerin dia ujo pai ke tegaan imjo wai ke kelas imjo tibi ke ak imjo tibi ke artikel tele ide ke random kam wadai wathet ki buruhaya kawan sekilo dedasu dedap dalai handrai ke NOC wai bikat ki semen plan ko rang ki buru dang do ko wi ki semen plan la ki semen factory ke manyu thet ka de ki spa klor kat wai ke factory uron ta ki investment duna ye ke leso spa klor ke jingkamai entok de ko wake itu dan kita ke NOC nil wumem ke condition ke jingsu jing seda myok revenue ke council hadon ne tengah kwa aku bur ciki pai ba nong chong senang jong ke janji hill district yong i ke hagan gese pa dia kami tu rukom direct ke state government issue ba NOC na pi council ne ba yu je yu apply ke subsidy te chim no ki ka ke NOC na ke council yang ibu emapa ke janji district andrai lentok hita ni bak dalai lem pani ki cai support council the direct by the state government based under the attraction of para 12A yang ni ke para 12A the bo ya ka di kat tu kan ni hagi por ki warada deploy ke administration yang ke state government yang bikalia yang nado 1972 hado 1983 lembakla ya geni ke para 12A in between the cup of 10 year run the administration of the state government the usar katukan ni ki nong bikmat ki politician ko am state level ko ang ki MLA le na ki ni sop dan kita pen sia na ki ke para 12A dang lung ke perkat perdan yang ki nong chong chnong dang lung ke perkat perdan yang ki member yang ni autonomous district council yo ki ka impose ke tu ke para 12A haga tu ke par entela da 5P example ke neighboring state yang i hampa Assam ke Karbi Anglong autonomous district council hado negasni ka full direct funding ta why not in Meghalaya wumyo i ke direct funding watlat itu powari ta warok ni ta ke jinduna kinyong yalam ke tu ke par haga jing champang memgi ketika sab kopang dan lagi sab ketalen memgi la ketika wisdom ko wopat sekian ikan ki statementship yu yada ni beta gari kejak benru yang i yu like yu man ko wo jinjar lane u face ha so many problem ya gini ke patang jawa i amikan ni tekar wang tengah gani getting direct yang ke state government wo su tu lob la na da yo ngat par ka hado kata-kata ladaman lengli gitu ke proses kumchwa la de gitu ni ba ile wa yo jing kenyi kaman lai ga kata ko anggi ka forest produce kaman yo i ke collection na ki mineral resources la de ni de mod yete im yo jing ken de ye la ai ki kat wangan ladang em kat wa em im yo de jing ken yo de jing tip ko benia tekar kam ta ngana mam negali nga mau dapat yang warga ka gini ya isu kodang mingin ne koda debrai lene koda deb decided deka state cabinet yang gini ga state Meghalaya yang i tengah kwa cuco la lau yo jing che gini kisni ke dawan ngas ke mahalor ke tu isu dau ke committee ke special committee ko constitute da ke state cabinet yang Meghalaya yang i thalor gete keye ki man open merek gi ke kam hakan lu tu open lagi ke polisi ye ketika jingya tok wagani ka usu ye ka hokkenti yang gi nong kre lene gi council employee kamjo la ye gi honorable member i wara kanang wo yo rap che ni ba wa amu da biang ware hado kata-kata dengan ngaskem maka tu komiti dau yo i we discuss
Daw yoi uya penjo pen kedau wa gani gi loophole to man ko kami la delai kami to ko gani gi loophole to im ngai ye gini to opsi de ko big warning de ko man tali de ko man acceptable ya ki nong chong chnong ki wa ha ke sikchidil yang gani ke state mikal ya ki yong i tengah gani ke por swa buku do na ko boro bola kataka jinggerpa wa ura kim honorable member yang ka janji autonomous council yang i dua MR pa pendengon kamtam nya ayo kataka jinggen tu ko hakmatam ya ka executive committee ko lead do ma thombor chiwat kam honorable CM wa pat ngargi yani mta ule ide kataka wang gine le jan le chia ni baile no la de do inherit so many will come in a blunder mistake the la de ile di wa examine di wa thingi dang yo yo yigiti new thing ni ideas yang i ko man acceptable for all over the world ko man in the purpose khnang wa nto arre yo do tulop you money kani ke koren wa ke future ki berupa once yet ketika peace and harmony lembag identity yang institution bani ke district council hagan di kapar nga memde yo kulam di video wan ikten di yo lukti hagan di sini kapar lembag ketika committee ketika sedang ke state government u constitute halor ketika wa constitute ke state government lene entrust ka ya ketika committee dengan skema apa janji laton Moses Council ngala da yo ya cimpeta leba kiye wala ki to UTP kam gi member sebila kuma aku senyau si uang negadau lat negi gadau katulan rubnai wahani apa kasih hill district council ke juga sih declare ya result election amnesty ki katu la sobnai pura dayo yo nominated MDC dan you nominate MDC iwan ini apa gani ka janji hill district council yang i hadon de daman nearly 6 months tanggas kinal kaman to nominate kita jing kaman la tulo bo wi ubruda kita jingsu kuang gi praklur ci benai ulai suma teladawan sotai telaya warlak ci benai la dang man go praklur arlak ka Kembali mori ukta ka ya kata jarong pisang ya kata ka finan yang ka council yang ni bentau wi yang nominate ni ba ni to ka wa emang ka constitutional post lane ka constitutional nominated post tekan konten yo gani le man ka I am very surprised why the nominate MDC nearly 6 months not yet upon in our council janji district council jadi gini kita kajak ai kublai api gora kublai sibo dei bo pekudi ni channel yo luti kiyi ko kelam ini ne bentai bahaya de mo bon walang kublai sibo sia jaro